Bia Kamal, Noir Online TV family, Nerin County and Karwasni, Kanor Online TV, Neri Kanermala. Lara Bana Lingwasa me, Eric Mijit Sogre, wish Keller County, Revika South Sudan, Kayunti State, Ajan Bokona Lingo. Akan Kononium, mi Jerame Jidit, Kanor Online TV, Gora Jano, support, ko subscribe. Kanong online TV channel ko der wanten content ban kanong ya gwas me de kan kula mala shukaya an man bana lingwas me reg mi tore we kalar county chala den go sha payam administrator ala kwer payama sha je yen ke sha ja dwech ka waja dwech ne ka muktab da kume SPLM IO general Gwas Tori Motin Adok Payam Kayunti State Kalar County Shalado take role Michitu Kam Dien no alo Ken Karodian Ling Gwasamo wa spell my go take corporation she gana nang wa she jan kwer payam mo she raja mo she look wa shu ral mo shu talk shu kume dung spell my go shukan shu jen an gwasama shukan wudamo shukan shu work up nika muktab da shukan dwach ke shigana torture ka wa shukan yen nika gyara den ke daurian you know en gwadran wa kwar payam wa dwaitin muktab da re duare men rojetin la kwar ka adok payam yan gwadran chori kamotin kalar kanti ere mukta waden winemi shala do shala dial shaka kapchong ka shane dialan kon tin sha kwanyan le den ka pot ko chermi to ye kwadranan le natin wa sha kan dial sha kan yok mu woy ka do bodan shalat enure dan sha dwech shwale James Bichok galwak tich ajaramadan la kwer ki administrator dung payam man shal ka dok sha James Bicho galwak tijen sha je yen kuma sfele mayo Ramadan wa shi ka gwach ke kan karodian ling wa rami shwale Mr. John Quet mi mo wa mukwa support general ten content ka sfele mayo ko do badan shalat ke je wa shawar ga sha je gwa Dr. Yang Machaten ka kwiri ka manci to ka kakwar payam adok ni James Bichok kalwatich wajan shawar ga nyoko gwar ni de konti la generally ki tentere wichin winemi tin yan kakwar payam kano mo en go de kana luny shikan de jany ko de kana jako de tere tijen ko jen sha kwanya kwar de je yiklot chaja de yen chet kane tin kokien chet ka normal people alo shawuda mo James Bichok cha chu yen ka wa cha je torture ke cha je dweje long ka tara na shalat ke je re lar kontin chano shi kwerni Dr. Yung Machaten durgon shawar ga chu nyoko mo gore je netin kon tin kapkas pele mai ore wichin wini ka adok na me ajala dan dien link ka kwiri ka manji to kala county Gwasime men bana nyok milin kone ko gor kono bana ruwani sin kono lat karodian bikon ka ngach agwa you know take mishalat gwasme bikono kulu gwich shenong ye ka kor gwasan paiwo take gwar dang diok tishi det tishop wal badak chicken ka kwal kan de to shikan ga kwalrai wai ka South Sudan kan gwar to nang diok shika de dangwal badak no shikan ka kwal kan shake yen alo bigate ka ron kel retigen ron kel mo ron bikan ni retigen ala shira mi form of punishment kare ka dana shikan lat ko shikan de shikan kwal na ite ngwan charge expect no dong de shik da do de kwal kia dong de gwara nyal da do de jo kwal duno ke jan gwasmen tame shi wuni kan man chi ka par tel ne ti la te go lel kan lat
cha gwarti cha ka chu yen ka ta dan en shikane jikare mo jikan lat ka jaki shika hok shiga det ti cho wal badak chikan ga kwal ti denne ne kokien shimo det doaren cha roje mo cha ja kwen ka do danen bi ba ka nyot dwar dar chikan lat ka je na me je ler dan en de konoling ani bana je kam do dien goron ro jin bi ka nywa ki ni ko kien ka shuje peru je no bi a subscribe kan online tv channel bi ate kamal bye bye